Umentri badipe yaki kami lekai jong ke jela Meghalaya uba bantido lengdo hakani ke sisa zany arpon rutarik ula play yaki jingra khedap sunpost nem ne ke jubilee year jong ke West Giant Hill District Sport Association kabla long hamadan kyang nangba stadium la thalabo dong mi isngi jowai hakani ke sngi laidon langru uma kermenshila menteri badipe yakatna social welfare jong ke sarkar jela u founder member ke WJDSA ma SK Leto u DSO ma ke pasa kinong ilam ka association nadu uma EMH pasa working president ma lamat o lalu honorary general secretary kintup ya kinong kit kambarim bat kiwe de habakren hagani kesngi kum ukongsan nakaliang uba bante dod lengdo ulayero ya kani ka association ka badon ya ka kinhun ka babyang hadu uba kalala aban rakhe ya kani ka jingdap sanpos nem ukit bok ya kani ka kinhun WJDSA bakan nang ya chaprang ha ka jing shakri ha kaliang ka kam sports ulai toru bag sarkar lembaga tanat sports kadon jengmut bansiang ia ka synthetic athletic track hapo jong kateka madani leka jong ka kyang nang ba stadium lembaga scheme Khelo India rengkat ka jinge penbet bat ka WJDSA bat ka kamenta kalaya chaprang kumomentary ula kelaro banira penchna ia ka jaka petkai gallery bat ka jaka rong bat mi ki player shamadan da ka jing temu ban pen urlong no ia ka ne mentahi ka snem shwa ban poi ka samoy election MLA ahaja arpulai ula pentip bakatnat sports kala penkre ye ke scheme banchna ye prathli ki futsal ke babyang lang rangkat bat ki lain ban yo ele kai ha ka pormen met kumta na kaliang umentri ula rai ban bu sakawai ka futsal ha jowai khnang bi kisamla kin yo ban shim menta hakum kini ki jing ele kai pat ha ka jo ko por kin light ru nai ki jing blain besneu number 1 na kaliang kirang ele kai ke jila ke bla shong thai kila kloy ban long kumki academy ha ka bai dei bat ka wei na ke kanhun ye le kai ka bla pau na bo jong ka thain ka nyawasa united ula kular ban ajing ram ya ka jingdon kam jongki lang ba ka mang tengka bala de pen kre de ka sarkar ula pen sngo ba ka sarkar ka don ka jingmu pen kewi ka kami le kai sport da ka ba ka lamang pisa hado sauklur tengka kum shibenta pan pen kre ya ka ne ka jingle ekmen jong ka jingdap sanpos nem ka WJDSA nakliang umentri ula kular ban ajing rap hadu sanlak tengka lapan po pen peng ye kene kisngi de kijing ruai kijing shat tan rai kijing ele kai drill naka WJDSA bat ki khna school cannot liberty HSS ha kene kisngi la plai pai ba ru ye ka ticket lucky draw bat ka jing sam khusnam she ke founder member bat ki nongkit kambarim jong ki ex office bearer shibanta na ka jing rakhe dap san post nem na kalyang ka WJDSA kala de pan pen kre shibon ki program ele kai habaro shis nem lenter Kabas niyo kabon ra ya dia pak ya pra kajing thrai niyo ka kampi sa pilai kata ka di bopan pak pra ya sports association boper ikelam no tang stability ikelam no tang stability andrai ngada pet kok te biang bat ngada terku gerdo ya gade association ke jongki ngai bagi orang ba ke badan hamni ngai ki khon samla ke badan hamni ikan ye gamen sim mitre kata kali bangi nadu isnang ko ban suwa ngala juwan pun sien hang ni nadu bangadang batkam ko ke mfi laju khot yang apa ni don bentang ni kabe dei bat kondok in tournament ko pe ngala juwan mana ju kan ru kadang dei tang ubri ngapa dei UMDC no MLA kadon ga jingi jan kata cuma ko be jan na bati himdai ban du jingkarman yo piong bai islam ban ula Hello India ngapa ngong ya kani ko bak ngaji ke jing rang jong balam di bulu betai sitam nadu ngedon lang han betul. Ban penmi ikliar nang thi cakap bersyong. Dai dam dai na. Digwa ai kata ban laj na kekerung keram nomor ngai sini sport jantel dan football. Ngai kidon lagi jong i supporter di bawan ban kersan lagi jong di kelab. Itu nak bagi kawai lagi jong lama. Ban kersan ni ka tim. Ikala dai ke por bangin rak ka kum ke por standar mo bangin elek stop. Nanti ada orang yang keren yang cuma nutan, buat kenikan ulang. Lada kamu ulang uru, wanra lama yang sudah cakap tak ni. Kami ni, nanti kau ini, ngan dapat ulang ini nomor kapor kadang biar. Kita idang don por sakumba keras ndai benai. Begini lagi. Nomor kau ini lah kau benai disambang ini ilah ben announce. Ya ke election, begini nomor asu, begini pular lagi begini lagi. Ndai kapor kadang biar pak. Buat pikot yang lada kau mamlai. Yung idea ko fiya wan bay adu bay ba pasa yung idea mo kite nga ngamna su ban idea to kumita
Patrick Lamare, Vice President of WJDSA, Sri Lammat O Lalu, General Secretary WJDSA, Sri SK Lato, founder member of WJDSA, but with one key founder members now in Legacy, Sri EMH Pasa, Working President, Sri Pro Hawa Iboro, Rare Lenny Chitomba, Kamtam Yinga, Hawalai program, Kiwa Pero Fair, Uyu Kiramba, Kiyam EQM, Hadok Kaningut. Architect Foreign Chwaga, Sanford, Catholic Sponsor Program. Kamu also don't be like more. It takes the modern living. It takes the white dog. But should go. When Tom, the mission kampung, the Leon Club, and Mumadan Year School, work at Dulong. Kemudian arti kita pelih kita kemudian kita sotri kita ngilat bol ni, so dengan tournament. Habis nemsal kita kemis pak sanpau, aduk sanpaunya. Bila kita ke challenge, kalau ni country match, uri thought cici dulong we thought cici. Oh, apa bila bol dia kita coach ni, yang siang thought sekalian. Kamu dah sotri kita bila bol. Mungkin organize the tournament open up. Semi-organized. The Haggis Nam had conditioned by somehow now somehow France. They were corrupt. And not to the wine. You got come up. Become one. You were one guy in the wine. Who are and were good to get it all. I take for Stanley. We need an organization, association, most of them at a distance, about now, to only get Dry Football Association. President of the Pulau ini dah memiliki, turi Rawi Mawphor Sotungan. General Secretary yang kita ke JFP, Dry Football Association, dah umat sewas July. Vice President yang kau magaran pasak, treasurer yang kau marah dengan pasak netan kau senang beralih. Imam barang dari PMK, iba lamar, twin pasak, biarlah sesuatu itu LF surai, James, lam surai, Bill lalu. Kita tahu kemudian pelai kita ke Mawphor Association.